puchong khupa chanchin kan ngai thlak le ma kan soile lok do chu channel min lo ngai hlut saka min lo ngai thlak sak thin tu te in zawai chunga lom thu ka soi tak meu mewa chuti rual chuanin channel min lo en sak tu za somria de panga vel hi la subscribe lo kan ni a khongai takin channel min lo subscribe sak ve turin kan som le cheu ni e like le share lama te tran min lo lak pui ve turin kan som le cheu ni e lalpan remati chuanin puthang bonga chanchin te le thil dang dang kan laron ti chhol zel don bokani puchong khupa episode som le pakhat na puchong khupa le baptist kausan puchong khupa hian chimlam baptist kausan chu marlama anlo om hun a nga hlel thu hi a soi fo thina voi khat chu pulal hemakhan anlo pheito rengalom ti in a hril ani ome pastor liang khaya hne na kalin puchong khupa chuan awazot fia ma se ani chuan chimlama baptist kausan an ni reng hleinem America lammi UPC an ni a heng kausan te hi izom vai chuan ka fapa chong khupa chu athita ka ti ang ti in alo chang ni in asoya keima nena kanin komna a po voi enge moza chimlam baptist kausan angai san thu hi asoi thina abikin Reverend HS Luaya Ming alam ritam hle enge chu ti taka chimlam baptist kausan chu ingai san chan ti a ka zo chuan kung ni in min chang bera pakhata chuan chimlam baptist kausan shroi tu te chuan hebrai a o hi an thiam vek ni in asoi ati a hei hi sam number zale som pakwana manga mi ming omzia a cho chuan man ruwa chu ani a apani na chuan baptisma nim phum hi angai sang hle ani puchong khupale UPC baptisma November ni somle pali kumsang ka chakwa somre le pakwa zana kan ina puchong khupane na kanin kom lain ka thian nu u nu pui UPC kausan mi chuan puchong khupa chu UPC kausan mi ani e ti in alo fiama chuta UPC baptisma a chandan le atak sadamna a chandan chu nuiza thlak angreng takin asoya UPC kausan tan alomom rualin alomom vaklo nalai po a oma ma se puchong khupa chanchin le ami zia tikim turin soitelve atul sia ngai thatu ten min lo hria thiam kadu ani puchong khupan a soidanin kumsang ka jakwa somli le pariat vel khan tlongdunga vai ho jinga vailo tolin asum dong thina a hlok hle nge a ma se vai ho jinga a che tlatna a chuan ui thak akai ta a UPC nimphum baptisma changila ka ui thak hi adam nge yang ti karing ta thlat mai ani ati a ti chuan pujakam lawahne na chuan akalta a ani chuan alo lom hle a pastor zakam lawa chuan mei chelaka kalache sual lo ti a chia I champhot chuan tirkawa kan hmangang che min ti a ma se do tin chia ka cham theilo awangin tirkawa chuan min la thei talawani ati a borsap tui kho a phailam atanga UPC ho tu te local line puchong khupa chu pujakam lawan baptisma achantir ta ani emi tum hian puchong khupa chuan aphok atho peka khatia Isua minga tuya nimphum ani lai takhan tui hnuaya chuan awak sona tui khuara le lama chuan akai tadai maya pastor zakam lawan a han tong try tur chu puchong khupa chu a hmutamai lawa ani chuan tui khua ko tlang atang chuan alo awa chuta pastor zakam lawa chuan lo pheiro kalo tong try yang che ti in akawa ti chuan tui hnuaya bok chuan satelwa in awak pheile ta ani puchong khupan abesei angei chuan a ui thak chu alo phulip nga la atuk thum tu ka chuan adam ta duak mai ani ome chuti chuan UPC ho chuan an baptisma chu damna ani ti in an soi puang ta nge a ama puchong khupa soi zel danin hortoki khuwa a dara chu thi ngamin ana a puthang kung anu pui chemi chuan UPC baptisma changsela adam nge yang ti in pathian mingin apuang ta a dara chuan baptisma chu achangta a ma se van duai thlak takin atuk thum tu ka chuan athita hlo maya chemi chu anwa chhuwa chala ani la chuan tuna chuan damna fam kim achang to alom alo ti then si ani ati khupan ramthima ve kalvaria I hmangai na chuan fangchuak thuaila khovel zongle ram hi nangma tlan sa leimi hringte
thina an chekar an leng lalpa isu iro puina le mangaina lantir thuaila chitin zinga mishing ril ru suala hliam nu iming ro pui fakin zairo se puchong khupa hian ram thim avei ema atra pui vak thina ni Mizoram dung le wang afan chua baka Mizoram thenom kacharte Haflong te Tripura te Khasiram te Manipur te baka Chiawral khengin chanchin tha shilin awaka afapa vanlal khirat ko pa in Arunachal Pradesh po ahankal khengani saireng puine na anchet sual nu khachuan pulpita pathian thu soilam ain kholai le in khom nalama thu soi hi a warta jok ni in alanga tunlai tong takin personal evangelism hi ama nun nge in atakin athok ni berina lang tong lo po in chetin kalanti rangche hi atakin anun puyani puchong khupa aranga vai taini tlaka kan loi kimna run hi kalum zolo angui ruaye min hnem thailo kalen rual lungdu point saireng pui nutrapa sai thuaman du saktaka anchen dun dana in abuat sei sakchu saireng pui tello chuan puchong khupa tan chuan lua lumzo rual ani talo heti laya puchong khupa khohar dan tur hi suang tua phak bo ani om lo hiale puchong khupa chu khohar takin awak vai ta a atopa chuan sai lama alo hole ta ani anu pui masa ral do rumi afa te nu chu anu tra te ina him takin alo oma puchong khupa chuan alu chille tange nge ani anu pui anu tra te chu an lo thale a puchong khupa te in dan na tur in an pu pui ta a puchong khupa nu in chong khupa no pan laya an huana len lang thing aphun lai khan nakena chong khupa alo puitlin huna inte ama pualin ala sadu anga chuta ban atan ala manatan ti a aphunani a chung len lang thing chu alo puitling thul to a lian puin an ek phela puchong khupate in dan nan an mangta ani heta tang hi chuan engma harsat na lutuk om lavin puchong khupate nu pa hi an khosadun ta zel ani ome khati zongkha puchong khupa episode somle pakhatna kan ngai thak theite chu ani in zavine mangthra mutui ule